Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Tseba lenaba la gago, or know your enemy. Tseba lenaba la gago ke title ya message of today. And ke a tshepa gore le tla o thabela ebile ke a rapela gore o le gole maphelong a lena. Nnete ke gore rena ba Kreste, badumedi, balatedi goba barutwana ba morena Jesu re mo ntweng. And whether re a tseba taba e goba ga re tsebe, whether re a dumela goba ga re dumela, because go na le batho ba ileng gore ga ba dumele gore go na le ntwa ya semoya or go na le Satan. So whether re a tseba goba ga re tsebe, whether re a dumela goba ga re dumele, seo ga se fetole maemo le nnete ya gore re mo ntweng. So re santse re amogele re le bana ba modimo gore balatedi ba morena Jesu gore re mo ntweng and re masole re le go mo ntweng re santse re tsebe lenaba la rena, because lentswe la modimo le re my people perish because of lack of knowledge. Re mo ntweng, and ntwa e re le go mo go yona ke ntwa ya semoya. Ephesians 6 verse 12 e re gobane ya rena ntwa ga se ya go lwa le batho ba nama, ke ya go lwa le meoya e mebe ya lefaufaung e le go magoši a semoya le balaodi ba semoya le babuši ba lefase le lebele. E re, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So ntwa ya rena ga se ya nama le madi, eupša ke ya semoya. And ntwa ye ga se ya thoma le kgono, ga se ya gona bjale, e thomile kgale even before re belegwa. And gore re tle re kgone go e fenya, re santse re tsebe gore lenaba goba manaba a rena ke mang. So ke mang lenaba la rena mo ntweng ya semoya? Ke mang a thomile go ntwa e ya semoya? E tšwela kae ntwa ya semoya? Sa mathomo a re fetole potšišo ya gore lenaba la rena ke mang. 1 Peter chapter 5 verse 8 ya re hlalosetša le gore lemoša gore ke mang lenaba le la rena. Ke mang mohlodi e wa ntwa ya semoya? A re bale 1 Peter chapter 5 verse 8. Ya re botša e re le phafoge, e re phafogang, le ntšhe mahlo dinameng, gobane Satan lenaba la lena o phaphaila jwale ka tau ye rorago, o nyaka yo a ka mojago goba a mo metša. So lenaba la rena goba mohlodi wa ntwa e ke Satan. The book of 1 Peter chapter 5 verse 8 ya re botša e re phafogang, e re le phafoge le ntšhe mahlo dinameng, gobane Satan lenaba la lena, Satan lenaba la lena o phaphaila jwale ka tau ye rorago, o nyaka ya ka go mmuja or ya ka go mo metša. Be alert and of a sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Anpe ke lebelela lentšu le devour ke nyako le kwešiša gabotse le bolela ka go kwametša, go kwametša ga bojato. Ke la bona sejato se ija kore le go sohla ga se sohle, se no kwametša ke ka mokgwa e leng gore Satane o re ometše, o re lapetše ka gona, o nyako re kwametša. So Satane ke lenaba la rena le leng gore le a re lwantšha mo ntweng ya semoya. So rena badumedi ba morena Jesu Kriste or balatedi ba morena Jesu Kriste, the moment re amogela morena Jesu, by default re ba mana ba Satan. So the moment ke re morena Jesu tsena ka gare ga pelo ya ka, ke go fa bophelo ba ka, lentšu la modimo le re morena Jesu o a mphoša or o ntlošitše mmušong wa leswiswi, a be a ntliša go mmušo wa seetša. So I've been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light, the kingdom of God's dear Son. So at that very moment, by default, ke lenaba la Satan. So Satan ga e lwa le mmušo wa modimo, o lwa le nna, o lwa le everyone e leng gore o mmušong wa modimo, o amogetse morena Jesu jwalo ka morena le mophološi wa gagwe.
Ge ke bolela so, maybe o mongwe a ka ipotšiša re, so Satan o re bolelang ka yena ga botsebotse o tswa kae, ke mang, and ke bo mang ba e leng gore ba mmušong wa gage ba mo thuša go lwantšha mmušo wa modimo, ba mo thuša le go lwantšha bakreste. Nnete ke gore Satane ga se sešupo fela or ga se leina fela, empa Satane o gona ebile o a phela. Re kwa ka yena la mathomo mo pukung ya Genesis chapter 3. Ge ba tlile a tsena ka gare ga noga gomme a huetša gore a foraforetša mosadi gore mosadi a feletše a jele enywa from sehlare se modimo a rilego ba se ka be ba ja go sona. And go bohlokwa gore re kwešiše gore noga ga se Satane, noga ke sebopiwa sa modimo, because re ya kwa from the very same chapter 3 ya Genesis from verse 1 e re noga e be e le phoofolo ya mahlajana kudu go feta diphoofolo tšohle tša lešoka tše morena modimo a di dirilego. So character eo ya mahlajana ke yona Satane a e berekišitšego kgahlano le noga. A tsena ka gare ga noga gomme a berekiša mahlajana a noga gore a radie mosadi Eve a ba a feleletša a jele from the forbidden tree. A re go tšea seenya se a ja, a fetša go ja, a fa le monna Adam. And Satan o tsebile gore ga ka tla ka sebopego sa gage e le Satane in his fallen nature. O tsebile gore ge nka tla ka mokgwa e leng gore ke ka gona no ka sebopego sa ka, mosadi Eve o tlo lemoga and a ka sentheletša. So Satana a kgetha go berekiša something se e leng gore Eve ne a le familiar le sona. So some scholars of the Bible or the theologians ba re Eve ne a tlwaetše go boledišana le noga. That is why ge noga e tla bolela le Eve a sanka a tsaroga or a panika, ka baka la gore ne ba tlwaetše go swarišana polelo. So Satan o kgethile noga because of that, because of mahlajana a yona, and also because o nyakile something e leng gore Eve ne a le familiar le yona. And from this we can already see strategies sa Satan gore o bereka jwang. Satan ga a nyaka go influencer motho or a foraforetša motho or a huetša motho, o berekiša batho, and a fo berekiša mang le mang. Most of the time o berekiša someone e leng gore o mo tlwaetše or someone e leng gore wa mo tshepa. Because first of all, if a ka berekiša someone e leng gore ga o mo tshepe at all, there's no way mo e leng gore o tlo mo fa tsebe motho eo or wa dumella whatever a go botšang yona e go influence. So strategies sa Satan most of the time o berekiša batho ba e leng gore they are very close to you or very close to us. Verse 14, re bona modimo a otla noga, and this is after noga e fetoforetša Eve a ja of the forbidden tree, and then after a tšea seenya swela a fa monna wa gage Adam le yena a ja. Ge ba fetše go ja mahlo a bona a bulega, then ba be ba realiza gore ba pona or ba ponoka, ba be ba ikuta from the presence of God. Then ge modimo a fihla a lemoga ke ge a otla noga. Re bona in verse 14 a re ka gobane o dirile taba yeo o tla rwala thogako e. Thogako is a curse. A re o tla rwala thogako e, o tla tšhabja ke diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka. Go tloga bjale o tla gogoba fase ka mpa mme wa ja lerole bophelo bja gago ka moo. So verse 14 ra bona gore especially part A, ba re ka gobane o dirile taba e o tla rwala thogako e, o tla tšhaba ke diruiwa tšohle le diphoofolo tšohle tša lešoka. So from this part we can see gore okay, so go ra gore noga be e sa tšhabege. It was only after thogako, the curse, that it became phoofolo or seruiwa sa go tšhaba ke diphoofolo tšohle tša lešoka. And then part B e re go tloga bjale o tla gogoba fase ka mpa mme wa ja lerole bophelo ba gago ka moo. Also from this part we can deduce gore noga be e sa gogobe fase ka dimpa before modimo a yotla. E thomile go gogoba fase ka dimpa after modimo a yotla. So we can deduce also from this part gore okay, so ora gore
ne tsamaya ka maoto, probably like other animals, mara gore a makae maoto ga re tsebe. But it's very clear from this scripture gore ne sa gogobe ka dimpa, e thomile go goba ka dimpa after Modimo a fetša go yona. So noga ke phoofolo e hlotšego ke Modimo. And go lebelela le mo Bibleng, gantši Satan o tshwantšhiwa le noga, o bitšiwa a great serpent or the serpent or the great dragon, especially in the book of Revelation. And re bona gape Modimo a bolela le Satane mo go Job chapters 1 and 2, ge Satane a be a accuser or a latofatša Job mo pele ga Modimo. Re bona gape Satane a tšwelela mo the book of Matthew ka nako ela a leka go tempter or go leka Morena Jesu. So these are some of the scriptures tse leng gore di a re bontšha Satane a tšweleletše Genesis chapter 3, and then re bona gape mo go Job chapters 1 and 2, and then Matthew. So ke selectile tše, but there are few other scriptures tse leng gore di re bontšha Satane a tšwelelela. So now potšišo e latelang e ke nyakang re fetole ke gore Satane ke mang. Re kwešiše gore Satane o re bolelang ka yena ke mang. And go araba potšišo e a re lebeleleng Ezekiel 28 verse 12 to 19. Because this passage of scripture e re botša ka Satane le gore o tšwa kae. In fact, go bala Ezekiel 28, the whole chapter, it is addressed to the king and the prince of Tyre. But from verse 12 to 19, e bolela ka Lucifer, yo re mo tsebago ka la Satane today. So Satane ga se a hlolwa e le Satane, but pele ga ge Satane e ba Satane, o be a bitšwa Lucifer. And Lucifer e ra gore na le jana ya meso or mphatla jana, morning star, Bailey leina la gage before. And before a ba Satane or before e le Lucifer, verse 14 ya re botša e re e be e le lengelo ila mo kerubi. A cherub is like a covering angel. Ke lengelo ile leng gore le pipa or le utamisha the glory of God. So Lucifer le ena be a le jwale ka a cherub, a pipile or a thibile letago la Modimo. And then verse 12 e re botša e re o be a le yo bohlale ebile a le yo botse kudu, o be a bopegile ka bothaga, meaning a le perfect, go sena nto e leng gore ya sodiša or ya shorta ka yena, everything ka yena ne ile perfect. And then verse 13 e re botša e re o be a dula Eden. And Eden e go bolela go ka yona mo versing e ra gore paradise, serapeng sa Modimo. Re ya kwa verse 13 e re botša e re Lucifer o be a na le access or a kgona go fihlelela thabeng e kgethwa ya Modimo. So go ira gore not every angel or not every being in heaven na le access to this holy mount of God. Lucifer, maybe le mangelo a mang, and some other beings ne ba na le access or ba kgona go fihlelela thabeng e kgethwa ya Modimo. And then a re bala verse 13 e re o be a dirile ka magaka be a mabotse a mehuta-huta, be a dirile ka di precious stones tša go swana le di rubies, diamonds, beryls, jasper, sapphire, emerald, jwale ka mokgwa e leng gore ba le mmotse ka gona be ba mo kgabišitše ka di precious stones o magaka be a mehuta-huta. Ba re le diaparo tša gage e le tša gauta. So o ba a le letago a taga fetše a gadima, a reflecta le letago the glory o seetša sa Modimo. Eupša a senya ka gore a ikgogomoša ka lebaka la botse ba gago. Yes, na le perfect, a le botse, a le bohlale. But a thoma go ikgogomoša ka lebaka la botse le bohlale ba gage. A thoma a ipapanya or a ikompara le Modimo, a ipona le yena a le yo godimo, a deserve go worshipiwa or go obamelwa. So botse le bohlale ba gage
di a mo senya or di a mo tsena ka hlogong. Di a mo tsena ka hlogong meaning di a mo corrupta or di a dira gore a be le magetla, di a mo fa pride. A tlosha mahlo a gagwe godimo ga Modimo, a tlisha go yena. So every day ga itebelela, because go wa ga Satane ga se ntho e leng gore e diragetse ka letšatši le le one. So ge every day a itebelela, a ikgantšha ka botse le letago la gagwe, a ikompara le Modimo, a re kganthe mara nna ke tshwane le yena gane pe le nna ke tshwana le yena, le nna ke tagafetše, ke ye mmotse, ke a shine. So every time I entertain that thought, a tlošitše mahlo a gagwe go Modimo, a lebišitše go yena le swiswi goba iniquity ja thoma go formega le go gola go yena. Ka baka la gore ebile ba nyaka le gore a obamelwe jwale ka Modimo. A tlošitše mahlo a gagwe, a šetše a ipona le yena a phageme. So mo re a kgona bona gore ge re tloša mahlo a rena go Modimo, ge re tloša mahlo a rena go seetša sa bophelo ba rena, maphelo a rena a swiswala. So the moment re sena that communion, that fellowship le yena, go ba le ntho o ka reng ya shorta. So likewise, le go Lucifer o tlošitše mahlo a gagwe from the source of light, the source of glory e leng gore be ile mo go yena a thoma a tetebelela. So ga a tloša mahlo, leswiswi la mo tsena, iniquity ya mo tsena. A thoma a go ka goketša or a hlalefetša le mangeloi a mang a legodimo gore ba tsogele Modimo matla or ba dire mmušo wa bona. And ge ba dira mmušo wa bona, ba tlo obamela yena. Then yena o tlo ba fa di-position tša go fapafapana or o ba tshepišitše di-position le maemo, di-thrones tša go fapafapana gore wena o tlo dira se, o tlo dira se, o tlo dira se. Ga botsebotse ne a nyako dira a parallel government, ne se plan ya gage to overthrow God, na no nyaka go te phagamiša o sana le ka mokgwa e leng gore Modimo o phageme ka gona, gore le yena ba mo worship or ba mo obamela jwale ka ge Modimo a mo obametše. Isaiah 14 verse 13 to 15 e re botša ka go wa ga gagwe or before a ewa gore o dirileng. So a re lebelele Isaiah 14 verse 13 to 15. Verse 13 e re, o be o ipotša o re o namelela legodimong, o yo bea setulo sa gago sa bogoši ka godimo ga dinaledi tša godimo-dimo. O re o tla dula o le kgoši godimo ga thaba yela medimo e kgobokanago go yona ka leboa. Verse 14, o be o re o tla namelela ka godimo ga maru wa swana le ramatla ohle. Verse 15, e re eupša o kgoromeleditšwe mono fase-fase bodula bahu. So mo re a bona gore le swiswi le iniquity ka gare ga gagwe ke tšona tše e leng gore di dirile gore Modimo a mo fegolele le godimong a mo wetše fase. Gomme ke ka fao yena le mangeloi ao ba wilego or ba rwakwa go tloga bogoneng ba Modimo or le godimong. So Satan o tlošitšwe from the third heaven or from bogona ba Modimo a wetšwa to the second heaven, ke mo e leng gore mmušo wa gagwe o gona currently. So o setapile mmušo wa gagwe because o bone ka mokgwa e leng gore mmušo wa Modimo o setapilwe ka gona le godimo. Ge a wetšwa to the second heaven, a ba kopiša setup or structure sa mmušo wa Modimo, a be a setapa wa gage mmušo. So o buša from the second heaven. But seo ga se re gore ga ana influence or access mo lefaseng le rena re phelago go lona. O na le influence ebile o na le access. So in the next session re tlo lebelela mmušo wa Satane plus mangeloi ao a welego le yena le gore ba buša jwang or ba operata jwang. So a re bušeng gape re kopane in the next session mo e leng gore re tlo lebelela mmušo wa Satane plus le mangeloi ao a welego le wona, le gore mmušo wa bona o operata jwang or ba operata jwang, ba influencer le go accessa jwang lefase le rena re lego mo go lona. Nka thaba go kwa feedback ya lena or di-comments tša lena. So if le na le feedback or di-comments, please share them in the comments section. God bless you.